What the? It's ours? You like that? Is it ours? It's a new car, yeah. Papa! Wow. It actually opens. Jesus. Oh my gosh, I didn't know. Oh my god, I can just open like. Yo, what's up mga bitokon? Dugay-dugay nagkuha ka vlog nga dugay-dugay ba? Dugay-dugay na ka vlog dugay. Vlog nga taas, no? Welcome back sa akong YouTube channel sa Bitokbitok University. Today is Friday. Excited kayo karon. Kay kuhaon na nako ang akong bagong sakyanan. Yes. You heard it right. Not left but right. Alright, so nanako karon diri sa Ford. Hoga ay gusto ko kanang mo-entertain sa ako kanang gusto ko kanang mga gwapo macho akong gusto ha. Pwede ka. Up, sorry. Brother. Good morning, sir. Good morning. Burag tinuod ba nga ang good news burag nana akong unit? Yes, sir. Actually, sir, nagatubang kasi mo ang unit. Ha? Pinasyak pag iba mo na ni. By the way, sir, ako di si Ivan, sir. Ivan. Welcome to Ford Cagayan de Oro. And, sir, I would like to congratulate you, sir. Mo din imong gi-order nga sakyan. So, but... Ay, dili pwede mo hag. Sorry na mo sir. Kabalo ka, dugay na kayo na ko ni giulat-hulat, Brad. Pero ang problema, magod, Brad, nakita lang ako ni sa mga YouTube lang. Pero first time ko kita nga mogi din yung itsura. In fairness, no? Pwede ba, basig unyag, mabaguhan ko ba, pwede ba nimo nga ipakita sa sako ang mga features, ani, brother? Sure thing, sir. So, before ta mag-release, sir, ako sa ipakita sa imo ang mga functions niya, features, Okay. so that ka na ma-familiarize, gini mo tanan ang atong kuan, sir, Ford territory, sir. Ford territory. Yes. First question, sir. Yes, sir. Pila ka R sa territory? Sir, sorry. Pila ka R sa territory? Pila ka hours? Oh. Duha, sir. Ah? Duha. Sure ka, duha. Tulo man gud na ako. So, ang si Territory, sir, is naka-equip siya og 360 camera, sir. So, nata sa front, Okay. rear, sir, which is located diri. Oh, okay. And both left and right, sir, sa ato ang side mirror, sir. So na camera Yes, sir. para pang ano ng camera delikado tani basi monitoron ta sa tong asawa ni murag kansilong ka na ako ni. Para ano ng camera? Actually, sir, ang camera is intended for kanang park assist ninyo, sir. Like, Ooh. puta na to kanang mga sikit-sikit. Okay. Hindi po ka sure sa imong measurements, sir. At Okay. least, sa imong camera, sir, you can see it visually, sir. Kung gusto ka o ka ng mga outdoor po, dili more on in-road, sir. Oo. Mas reliable siya kita sa tong ground clearance pod. Okay. Wow. Teka muna, kadyo lang na-amaze ko sa talawang makina. Grabe. Ingani na no ang mga makina karon sa Ford no para hinlo wala dili samok tanahon Cover sa tanan. cover tanan no. Yes, sir. Wow. When it comes to rear parking, sir, sa likod, sir, aside sa nasa camera, sir, Okay. napod siya rear parking sensor, sir. So, upat na sila kabuok. Ah, okay, sensor. Okay.
one of its advantage, sir, makita pa nimo siya. At the same time, sir, mag-produce po ni siya og audible sound kung unsa pud kadol ang imong obstacle nga possible na ma-address. So para ma-maximize gid nimo ang space, sir, ang ato ang mga ang ato mga basic tools, sir, is nara siya sa likod sa trunk lid. Okay. You have your spare tire, sir, already. Your tire wrench, sir. Okay. Scissor jack is already there, sir. Okay. Tow hitch na naman diri. So, approximately, sir, kung magbiyahe manggaling mo, sir, pwede nimo ni siya mabutangan o kaning one, at least mga 5 baka kamaliit na, sir. Siguro siya. Okay. So, Kay kuan mo baga nang usay nang ako mga kwarta ba dagang gayo. So maigo ra di ang mga malitan ako sa kwarta nako. Yes, Okay ra. sir. Sulod ka. Okay. sulod ra Kay din puros mo. maguto coins. Puro coins ba? So okay ra brad. Okay kay diri. Yes, sir. Okay. Pila ka malita at least mga at least mga 5, sir. 5 ka malita. Sakto ra to, sakto. Then, Woo! Oh my god. Diri pa lang oh dagan na kay pindot. Dagan kay mga medyo kanino nga part brother. Murag baguhan gyud ani, murag lay ang itsura kaysa akong naandan. yes, sir. Ang design sa ato ang Ford Territory, sir, was inspired sa kanang cockpit, sir. So, mo na siya inana ang okay. design sa atong mga buttons as well as That's why para murag kag piloto, ana, sir. no? Yes, sir. Okay. So, sa imo makita, sir, kanang ang inyohang given naman all powered ang atong windows, sir. Settings sa imong side mirrors, door locks, Okay. center lock. So, diri sa ato ang labi na sa steering side, sir. Ang imong headlamp, sir, is located gyapon switch diri. Okay. And what's new about our Ford Territory, sir, like sa imong nakita ganiya, sir, most likely mga button na siya. Okay. So, Dami nga, no? So, diya sa ato ang display panel, sir, center panel is pwede nimo i-configure ang imong aircon diha, sir. Okay. Blower, thermostat, heater. Touchscreen na nitanan. Yes, sir. Wow. Nana. So, diri sa ato makita, sir, sa button, sir, naa diri ang ato ang fan switch, the auto climate mode, sir. Hazard Okay. switch, sir, is nana diri. Okay, hazard So, yan na. igora na nimo i-push, sir. Okay. Button na siya. Then, muna siya atong defoggers for Okay. windshield and rear. Okay. And, Asa man diri ka ng duha ka large french fries tapos wala way soft drinks ana wala. Coffee, brewed coffee tapos sugar din mo gawas din diri ang cappuccino. So atin na rin hazard. Okay, perfect. So dito sa transmission bay, park, reverse, neutral, drive. So, ang imo, sir, pwede ka mag-drive. Pero kung gusto ka mag-engine, sir, brake, gusto Okay. nimo i-decelerate, sir, Correct. from drive, pwede nimo siya i-switch diretso sa manual mode, sir. Okay. Which is minus and plus. Brother, thank you very much ha. Salamat po kay Sir Vern, and So, congratulations. Thank you, Brad. Actually, magpaihaw tanan ko daghang baboy kay padugo pero sa taman Brad, kuan man kanang ECQ pa man gyapon ta. So, picture na lang imo, Brad, ha. Picture na lang ako tapos palawayon na lang ta ka. Alright. So, muna ni ako na yung nag-drive. Yeah! Woo! Guys, salamat sa iyong pagsuporta. Thank you kayo. So, wala na ako nagipakita para maghinambog. Ang ako lang nang hinambog ko. Ay lang mo kabikil, ha. So, tanaw na to sa reaction sa akong anak. So, medyo magpailaila sa kuha ni akong bagong sakyanan. Park ani. Ay. Okay. Push drive. Alright. I'm so excited going back home. Tanaw na to kung sa reaction sa akong mga anak. New car! Murag wa mo to akong eldest na. Pero di siya mo kuan. What the? It's ours? You like that? Is it ours? It's a new car, yeah. Papa!
tomorrow. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning guys. Good morning new car. So mag road trip ni karon road trip. Atong testingan ni karon ang sakyanan. Oh, that's big. Alright, now here's the thing. Now let me see, let me demo you guys. So there's no more key here. Yes. No more key. Wait, how do you? As long as this one is inside the car, put it here. Then I'll just first press here. Okay. Then press just for how many seconds. Then I'll step on the brake. Then I'll press again. Bro, what the heck? Ah, The heck? No need for key. yeah. What the heck? So no more key. Just like that lang. Oh my god, that's actually more safer if somebody tries to steal the car. Yes. No, wait. Yeah. Okay. This. This is like an illustration. A sky dome? Ah. Wow. It actually opens. Jesus. Oh my gosh, I didn't know. Oh my god, we can just open like when you see. So later when you go to Claveria, then you go to do like that. I'm so short. Are you guys fine there? Oh, Yeah. So we have a family of 5 plus 1 beautiful niece. So perfect lang ni sa to 5-seaters. Alright, pasaka namin sa Claveria. Okay. Grabe. Very powerful. Very. Super powerful car. So, ma-feel mo. It's scaringly fast. Kaya kayo, gwapo kayo. Nice kaya ang ride pag muliko ka. You're gonna Hindi fall siya on. muraw ka ng I feel like I'm gonna. tagiling. So, swabe ra yung ride. Nice. Tapos, so, swabe kayo, bisag patungas. Perfect. Love this. Yeah. Look at my hair. I know. Yeah. Alright. There, I love Miss Orr. Nanami in between sa Hingoog o Claveria. Like it. Perfect speed. Perfect speed, baby. Woo-hoo. Love it. God, so cute. So cute. Picture it, send it to her mom. Bye. Send it to her mom. That's so cute. Where's the that's a cute position. Gwapo kay hilom kay makina. Lilisaba. Wag ko nagmahay nga kaning Ford territory ako nakuha ba. Nice, perfect. Love it. So cold.
Enjoy kay mi kay among giabrihan lang sa taas. Pwede man nimo abrihan. Oh. So, abrihan nimo sa taas diha. So, kung magi kay nga ni diri nga bugnaw ang panahon, ang hangin mo sulod yun. Perfect. Alright, nihapit sa mi diri. Sa akong auntie diri ug sa akong uncle nga certified plantito. Mo man yung mga ginabutang sa sulod sa balay. Oh. Dami. Grabe. So, since ang territory nga sakyanan na pa may space sa likod. So, pwede nga mangayo ko mang harbor ko diri mga tanom. Okay. Pag human ako naniod to, nara. Yan. So muning nakalami kay nama may kuan. So pwede kargahan sa likod. Para di mabali, pwede ni siya makuha. Perfect. Thank you. Tomorrow. Yo, what's up? Happy Monday. Curly, messy hair, Monday. Hey, since you guys have no class pa, no? So join us. We will go to Ford. What do you mean? Ford. What? I will return the car because I don't like the design anymore. Wow. What? I don't like it. What? What? Why? I'll return the car because I was just pranking you. It's not our new car. They just let me try it. So if you gonna like it, then I'll buy it. You like it? Yeah. Yeah. You like it? Where is it? So they will give me another car na pod to test. That car was very nice. It was already red. You're bragging na, no? That's your new car. You guys are bragging na nga, you have a new car. Actually, tell everyone. I keep on telling my friends that Wow. Damn. Not you. But you like it, you like the Ford. You like it? Because the sky was open. So let's try pa another models. So let's go and return the car. That's it, guys. So that's we're gonna end. bring Amara. That's end the vlog. That was just a prank for my kids at para sa inyo nga nagkuha ko bago. Actually dili to bago. Wala ko nagpalit og bago kay I will not give you ice cream. sorry kids, sorry. Sorry River. Sorry. So yuli na namo, daghang salamat sa Ford and in fairness ganan ko sa ganan kay kuan na kuan nga na model pas kusog may. Sorry, prank ra tanan. Yuli na nako, nag-road test lang ko. For more inquiries, visit us at KM3 Kauswagan National Highway, Cagayan de Oro City, or you can add us on Facebook. The name is Ford Auto Hub Mindanao, or contact us at our telephone number 855-8811. Thank you.